Imana tuvuka kubitwa ko bayizi bayibwiwe n'Imana yaremye ibintu byose. Imana ifite imbaraga, Imana yaremye ibintu byose. Noneho tukabana nayo muri ubwo buryo uko idini ryayitwigishije. Andi ndavuga ku bantu bitwa ko basenga Imana. Tubavuze ko mukwiye gutandukanya ibintu bibiri. Un Dieu de religion et un Dieu de relation. Imana y'idini ni Imana ya relation, y'ubusabane, nk'uburi hagati y'umwana n'umubyeyi we umukunda. Iyo niyo condition tuvukiramo. Uburyo bw'umwuka tuvuga turi imfubyi. Abigishwa ba Yesu babonye ukuntu yavugaga se, ukuntu yabanaga nawe, ukuntu yamusengaga, ukuntu yamukoreraga, byarabempressionye kugeza aho bamubwira ngo twereke so. Iyo usomye Yohana 14 gera ku murongo wa mbere uza kubona dialogue, uza kubona ibiganiro hagati ya Yesu n'abigishwa be. Ni uza kubona ko basanze iyo Mana y'abasokuruza babo yitwa Uwiteka yawe, ntago bayizi muri ubwo buryo. None ngo twereke so bizaba bihagije ko byarabacanze. Isengesho rya Data twese uri mu ijuru, le Notre Père cyangwa prière dominicale, nicyo bisobanura. Ya sengesho nicyo bisobanura. Ati iyi Mana mwita Imana yanyu, muri akayimenya kuko mukwiye kwimenya umutima wayo n'umutima wa papa. Mugwe kuva ku rwego kumenya Imana mu buryo muyizi, noneho mukayimenya muri relation, nuko umuntu amenya umubyeyi we. Kuvuga ngo Yesu nta kindi cyamuzanye, yaje guhishura Data, yaje guhishura Imana nka papa. Nta dini na rimwe mu mateka y'abantu yigeze ribwira abantu ko Imana ari Data. Ntaryo, ni Yesu wenyine. Amadini yose afite uko avuga Imana, ariko ni Yesu wenyine wahishuye Imana rurema nka Data. Il est le seul, ni wenyine. Amen. Buri muntu wese afite uko atekereza Imana, afite uko ayibona ikora mu buzima bwe. Kuri benshi Imana ni rurema kagarukiraho, ku bandi c'est un Dieu pourvoyeur, ni Imana iduha ibyo tuyisaba. Est-ce que nibyo Yesu yaje kutwereka, yaje kutwigisha? Kuri bamwe Imana ni rurema, isoko ya byose, aho byose bikomoka. Ku bandi c'est un Dieu pourvoyeur, provider, uduha ibyo dusaba, ibyo dukeneye. Nanimo usanga amasengesho menshi ashingiye kuri ibyo, ariko ntabwo ari ibyo Yesu yaje kuvuga. Kuko Yesu mbere yo kwaza hari ukuntu abantu bari bazi Imana bikurikije naho baherereye ku isi n'imico yabo n'ibindi. Na Isirayeli nayo nubwo yahawe amategeko y'Imana, nayo hari ukuntu yari izima Imana mu buryo bw'akarusho parapore y'andi moko. Ariko ntabwo yaba Abisirayeli yaba abandi bantu bose mu mateka yabo, nta nabamwe bigeze menya Imana nka Data. Yesu wabishuye, ni Yesu wahishuye ko iyo Mana muvuga mwakayimenye ko ari papa.
nta dini na rimwe rigeze bivuga, nta myizerere n'imwe yigeze bizana, ni Yesu wabishuye. Na niyo mpamvu no mu bantu bahawe ijambo ryayo abayuda, mwumvise ko bavuze ngo uretse ko wica sabato tunaguhora ko wita Imana data. Voilà le péché de Jésus. Nawe ushobora kuba uri hano mu itorero ukabuza Imana ku rwego rundi, ariko ntabwo urakabana nawe nk'uko umwana abana na papa umukunda. Kuko twumvise hariya je vous arrêterai, nzabonsa, hanyuma je vous prêterai dans mes bras, nzabahagatira, je vous caresserai sur mes genoux, nzabakikira, je vous consolerai. Ayo ni amagambo y'umubyeyi n'umwana we akunda. Ibise koko ururabona Imana ikonsa, ururabona Imana un Dieu qui te porte dans ses bras, guhagatira. Tu es en train de voir Dieu te mettre sur ses genoux. Urabona Imana igushira ku bibero byayo, urabireba wowe biri kure kubera iki benshi ntago twabikorewe, ntago bitworera ko tubyemera ko Imana twayibona muri ubwo buryo. Ntago biratwera kubona Imana ikomeye, Imana ivuga inkuba zikasana, Imana ipuruva ku byo dukeneye. Niyo Mana, Imana izaca imanza abazima n'abapfuye, abayicumuye ikabajugunya mu utazima. Iyo Mana rwose biratwera kuyemera, iyo turabyemera. Ariko Imana iri budushire ku bibero byayo. D'ailleurs mu gifaransa ngo je les caresserai. Ah bon? Tu es quand on parle de caresser, tu mpuma mu bindi. Mais c'est Dieu qui le dit. Ntago ari bishitani. C'est Dieu qui le dit, je les caresserai. Nabonye ko baseka. Est-ce que Dieu, Imana yaremye ijuru n'isi, Dieu va me caresser? Mais c'est vrai. Nzi ko yabivuze. Biratugora. Iyo Mana iracyari kure yacu. Abyumvise? Kuko niko Yesu yaje guhishura Imana. Twe tuziya Mana idutegereza ku ikorosi ngo ducumure gusa ituvuna amaguru. Niyo Mana ziri muri YouTube. Ngo urakinisha Imana wowe, iza kuvuna amaguru. Iyo niyo Mana iterabwoba niyo abantu bafite. Na niyo mpamvu gukunda Imana ntibirabagora abantu ko bakunda Imana. Ni Imana itinyitse, ni Imana ikiranuka, ni Imana izaca imanza, ariko si muri ubwo buryo Yesu yaje ngo tubanze tuyimenye. Iyo ni fase yayo kubanzi b'Imana, ariko hari fase yayo kubayo. Ko tuvise ko Paul yavuze ngo ndapfukamye imbere ya Data wa twese uw'imiryango yose yo mu isi no yo mu ijuru no mu isi yitirirwa. Avant tout hano turavuga le Dieu pour les siens, Imana kubayo. Ese imeze gute? Ni Imana ivuna amaguru? Wigeze ubona umubyeyi mu rugo abereye kuvuna amaguru abana? Ariko umujura naza ninjoro aje kubomora, aje kumuvuna amaguru. Ariko mu rugo ntabwo ari umubyeyi wo kuvuna amaguru, cyangwa wo gukubita inkonji. Quel est le souvenir de ton père? Ese papa wawe umwibukira kuki? Inkonji. Wumva iyo souvenir wumva ari nzima. Umwibukira kuki? Umubyeyi umwibukira kuki? Inkonji, ibinyungu, gukurama amatwi. Nibyo se? Ngo ariko hamwe nibyo rwose iyo natsinze n'amanota menshi yarangurira keke. Se wumva yari bizima? No.
ibyo rero byaraje biradukurikirana no mu mana, ugasanga abantu bari aho ntibashobora kubana n'Imana muri relation, bafite imana y'idini gusa. Icyo kibazo rero, nicyo kibazo. Turaza kubona ingaruka yabyo my friends, turaza kubona ingaruka yabyo. Ziriya nshinga muzimenye, ni Imana yabivuze enye. Ok, je les allaiterai. Nzabonsa, je les porterai dans mes bras. Nzabahagatira. C'est bien. Je les caresserai sur les genoux. Nzabasimbagiza, muzasimbagizwa. Je le conserverai. Nzabahumuriza. Iyi niyo mana kubayo, uko niko Imana ishaka ko tubana nayo. Ariko biragoye kuko dufite ubuzima tugendana nabwo bwo mu miryango yacu butadupermeta ko ibitu byakira. Parce que benshi on n'a pas vécu ça. Ntabwo twabaye muri ibyo. Biroroje kwakira Imana y'igitinyiro, Imana ikara, Imana ihana, Imana iduha ibyo dusaba. Imana izamara ubukene bwanyu bwose. Ibyo biratworora kubyemera. Ariko Imana umutima wayo w'ukuri, akamero kayo ntabwo tubizi. Cyo ni Yesu gusa wakishyuye na wundi. Non. Les prophètes, abahanuzi bapresence Imana muri bwa buryo rurema, Imana y'igitinyiro, Imana yera gatatu, Imana ihana n'ibindi. Ariko igakunda abantu ikabaha n'ibintu. Ubwo niko abahanuzi bagaragaje Imana. Yesu yaraje rero azanye impinduka, revolution. Yerekana image y'Imana batigeze banarota kwibaho. Ati yo Mana nyamara ni papa, yo Mana ni data, il est votre père. Il veut vivre avec vous une relation. Shaka kubana namwe muri relation. Ese mubaza ko igihe tuzajya mu ijuru ntitujyayo? Mubaza ko tuzasanga Imana imeze gute? Muzasanga Imana muva muzayisanga imeze gute? Ifite urukori rw'icyuma. Ati murahaswe. Mubaza ko ariko tuzayisanga? Iyo Bibiliya itubwira ngo izahanagura amarira, c'est quoi ça? Izahanagura amarira, izaba ari Imana muri tuzayibona comme un père parfait, en amour, en compassion, en bonté, mu rukundo, mu bintu byose byiza. Dieu va nous porter, Imana izatusimbagiza, Dieu va nous caresser. Il le veut maintenant, il le fera. Comme ils avaient. Nous allons connaître l'intensité de l'amour de Dieu. Imbaraga z'urukundo rw'Imana. Mwabonye ko bigoye? Biragoye. Kuko ubuzima ntabwo butworohera kugira ngo ibitu byakire ku Mana. Biroroje kwakira Imana yo kuri Sinayi. Iyo Mana biroroje kuyakira koko. Imana kuri Sinayi biroroje ko abantu bayumva. Imana kuri Sinayi imeze gute? Yavugiye mu muriro, inkuba impanda zikavuga, umusozi ugatigita. Bagira ubwo iyo Mana niyo dufite. Ariko ikintu gitangaje, c'est ça le mystère. Cyo kintu gitangaje. Iriya Mana kuri Sinayi nuriya Yesu. Ni mwibaza ibintu bibiri.
iriya mana yo kuri Sinayi ni uriya Yesu w'i Nazareti. Na niyo mpamvu twishakira imana yo kuri Sinayi. Biratugora kwakira Yesu nk'Imana, twishakira imana yo kuri Sinayi. Ariko nta tandukanirizo hagati y'imana yo kuri Sinayi na Yesu. Niwe nuriya nyine. Noneho ubana n'Imana nkane, ushaka imana yo kuri Sinayi ariko izajya iguha ibyo ushaka n'imigisha yayo, ariko imana yo kuri Sinayi c'est facile d'intégrer ce Dieu, biroroshe kwakira iyo mana muri wowe. Imana ihana, imana biroroshe. Ariko imana un Dieu qui va te caresser, tangira kugira ubwoba. Ari imana se comment est-ce que Dieu va me caresser? Il va me mettre sur ses genoux, il va me porter dans ses mains, il va m'arrêter les coups. Ibiriya bintu biriya biragoye kubyakira. Nimubona uyu munsi mubonye kuko ibi ni bishasha, kuko izi nyigisho ntabwo zikunze kuza. Wayibizi 99% inyigisho Imana izabakiza, Imana izarwanya abanzi banyu, Imana senga ntacyo uzayiburana, Imana nibyo. Ariko kanga amaze kumva wowe umuvuga butumwa aza hano ngo Dieu veut te caresser, barakanura, Dieu veut t'allaiter. Imana ishaka kugufata nk'uruhinja nyina ibere. Biri kure. Ça ne fait même pas bouger les gens. Il y a un message qui est kure yabo. Aja kubaza nije nabihimbye. Nzabonsa. Nzabashira sur mes genoux et je vais vous caresser. Je vais vous consoler. Imana ngiyo iri kure y'abantu. Iri kure. Kubera iki turaza kubibona. Mu ijambo rimwe ntabwo turayimenya. Dufite imana y'idini. Dufite imana y'idini. Donc, kuri bamwe ni imana rurema, andi ni imana pourvoyeur de bénédiction, provider. Imana iduha ibyo dukeneye. Iyo ni relation ufite nayo. Hano nanditse ngo notre background, tuza kubivuga mu Kinyarwanda, notre background est un véritable handicap dans notre relation avec Dieu en tant que Père. Ngo ubuzima twavukiyemo, twakuriyemo, twabayemo, ngo n'inzitizi zikomeye mu kubana n'Imana nka papa. Background. Nous allons traiter le background. Tuza kuvuga background. Background y'umuntu ubuzima bayemo bimubera intambamye yo kubana n'Imana nkuko Yesu yayishuye. Parce que tu ne vas pas inventer ça. Biragoye. Nahoze ndirimbo y'Igiswahili mu gitabo cya Wokovu, mwebwe ni gitabo cy'agakiza. Hari indirimbo mu gitabo cya Wokovu 50. Iyo iririmbye nawe murayifite mu Kinyarwanda. Iyo iririmbye ukatekereza amagambo, usanga Imana ntabwo turakayimenya. Dufite Imana itariyo bandugu yangu. Dufite Imana itariyo. Dufite Imana y'idini. Iyo ndirimbo iravuga gutya. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kunisahau mimi ingawa akijificha. Ngo ntago nzahangayika kuko Imana ni data ni papa. Ngo nubwo ntayibona ariko nishobora kuntererana kuko ni papa. Nkuko nta mubyeyi muzima
aterana umwana yibyariye, umwana akunda. Ese niko bimeze? Umviza kandi umuririmbyi aravuga, sitasumbuka kwa kuwa Mungu anishibisha neema, anipa yote yanifaayo kwa roho na mwili. Ngo sinzahangayika kuko Imana ni data, imenyera ibyo nkeneye byose byo mu mwuka n'ibyo mu mubiri. Umviriza, maua yote anayavika na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na gala. Ngo indabo zo ku gasozi arazambika, inyoni ziguruka arazigaburira zidafite aho zihunika. Ese ibyo biratworera? Si amagambo Yesu yavuze, ariko biratugoya kubyakira. Ninafurahi katika Bwana na kama ndege na imba nyakati zote, babangu ananitunza. Ngo ndaririmba nk'inyoni, amen, kuko nzi ko ibihe byose data ambeshaho, aranyitwarika. Iyo urebye rero simplicité, ayo magambo ukayareba, ukayareba ubuzima bwacu bwo mu Mana, pauvre, minable, tubana n'Imana y'idini. Ayo mpamvu kwizera kubura, ngo mutabaye nk'abana bato singira mugambi. Twe twigira banajua ngo turazi Imana, ngo ibikini tukayivuga cyane, ariko bajya kureba mu buzima bw'abantu ntabwo babana n'Imana uko Yesu yahishuye. Background ni ikibazo. Selon notre éducation ou notre vécu, bikurikije uburere twabayemo ubuzima bwacu, nous avons toutes sortes de préjugés qui peuvent voiler notre regard et handicaper notre relation avec Dieu. Ngo bikurikije uburere twabayemo ubuzima twabayemo, ngo dufite ibintu byinshi, amakode mu mitwe yacu aduhisha, akatubuza kwinjira mu busabane n'Imana nk'uko umwana asabana na se. Abanzi bakubuza kwinjira mu busabane n'Imana bari muri wowe, kubera background yawe, kubera education yawe, kubera aho wavukiye, kubera umuryango wakuriyemo, kubera ubuzima wabayemo, kubera societe urimo. Ibyo byose byarapakiranye muri wowe, bikubuza gufata Imana wifate muri uko Yesu yahishuye nka papa. Birakugora. Yego Imana, ndazi Imana, nkunda Imana, ariko genda rero urebe ubana nayo gute? Ubana nayo gute? Relation par religion biratandukanye. Idini na relation biratandukanye. Kuko idini ni c'est une série de lois, de commandements. It's a set of rules and the commands. Nibi menya amategeko 10 y'Imana, nibi tubamo. Nababwiye yuko aucune religion dans l'histoire de l'humanité a présenté Dieu pour que les croyants vivent une relation filiale avec lui. Ngo nta dini na rimwe ryigeze ryerekana Imana nka data mu buryo abayoboke baryo babana n'Imana nk'uko umuntu abana n'umubyeyi. Ni Yesu wenyine niwe wahishuye Imana nka data. Twabonye ukuntu abayuda nabo byarabagoye, bikibagora ahubwo. Ari ikintu bita relation filiale, yo dushaka kuvuga. Relation filiale ni kuvuga iki? Kubana
umubano wa kibyeyi n'umwana, relation filiale. Amen. Filial iva mu kilatini filialis, biva ku ijambo filius, fils, enfant. Umwana. Filius mu kilatini n'umwana. Relation filiale ni relation iri hagati y'umubyeyi n'umwana. Amen. Alléluia. Donc, twavuze iki? Il n'y a que Christ qui a présenté Dieu comme Père. Ni Yesu wenyine yahishuye Imana nka data. Ibyo nabisubiye mu nshuro nyinshi. Yesu wenyine niwe yahishuye Imana nka data. Rero tugeze hano rero connaître Jésus et connaître le Père. Kumenya Yesu no kumenya data. Tugireho muri bya biganiro bya Yesu n'abigishwa be muri Yohana 14. Dukurikira ibiganiro bya Yesu n'abigishwa be mu minsi ya nyuma, ari hafi gutandukana nabo. Ibona dusomere ku murongo wa mbere, tugeze ku murongo 11. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo aba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Ejo navuze iki? Biroroshye gusenga Imana nka databuja. Ça nous arrange ça? No, yamwise databuja. Mukurikire ibiganiro. Yesu aramubwira ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data. Kuko baracyamuhita databuja. Kuko niyo Mana muri bo mitwe yabo. God is the boss. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati, Databuja, twereke data wa twese. Nimwumve ibibazo. Databuja yamunaniye kuyivaho, kuko ni background. Nuvuga ngo ibyo Yesu avuga ntanabyumva. Twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data. Ni iki gitumye uvuga uti, twereke data wa twese? Tukiraho mbere ko tugera ku murongo wa 11, kugeza aho ingorane mwazibonye nizo ngorane dufite natwe. Aravuga ngo umbonye ababonye data. Bivuga iki? Iriya Mana yo kuri Sinayi ni yewe. Biragoye kuyakira, kuko ntabwo ari aravuga ngo imisozi igire iyindi mishitsi, ariko ni ya Mana yayindije imishitsi Sinayi niravugana nabo, ariko ntibarayimenya. Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri jye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba ari muri jye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga,
munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Amen. Amen. Ibiganiro bya Yesu n'abigishwa be biratwereka ukuntu dufite ikibazo cyo kwakira Imana nka data, ahubwo twe dufite ibitworohera no kwakira Imana nk'Imana rurema gusa, nk'Imana ipuruvoya ku byo dusaba, nk'Imana databuja. Ibyo biroroshye cyane kubera ko niyo image twakuriyemo, niyo image dufite. Ariko image y'Imana, ishusho y'Imana nka data ashaka kubana natwe muri bya bintu za nshinga enye twabonye, biragoye cyane. Ibyo rero bituma n'amasengesho yacu niko amera, n'amasengesho ari baze ashingiye ku Mana iri hariya, n'ingori byiza izashima ingororere, n'ingori bibi izanjurwe mutazima. Relation yacu iri conditionné n'ibyo bintu, n'amasengesho yacu ahita yinjira muri ibyo. Niyo mpamvu ujya ubona abantu benshi kwese ko nsenga sinsubizwe, ko Imana se ko databuja shobuja asubiza igihe ashakiye, adashatse ntanasubize. Iyo uhuza nawe niki ni kontra, nta bindi. Voilà pourquoi dufite ibibazo. Amen. Amasengesho yawe ashingiye kuri databuja, nanjye ndi umugaragu rurema, ndi kiremwa cyayo. Nibyo niyo mpamvu ubuzima bwacu bwo mu mwuka burakenye relation n'Imana, ntayigeze yubakika. Dufite Imana y'idini. Ariko ikintu hano nshaka kumumenya, amen, gikomeye cyane hano. Yesu, abigishwa baramutaye, Yesu muri rya joro Getsemani baramufata, baramutwara, baramubamba. Hanyuma azutse agenda abasanga ku nyanja basubiye kuroba. Umva amagambo yababwiye, urahita ubona uwo ari we. Yohana 21:4-5 mwumve. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Amen. Niba bamutaye, nyere babwiye ngo handitswe ngo nzakubita umushumba intama zita, ngo muri iri joro za kubabera ikigusha kuri mwe, muraza kunta mwese, ariko sigiye nyine ndi kumwe na data. Sibyo barukana kuvugana. None abo bantu bamutaye abasanze ku nyanja, ababwiye amagambo aze gute? Bana banjye. Mumumva ari biki? Muisanzwe nimba ari databuja gusa, nimba ari Imana rurema, yari kuzika babwira ati, yemwe banjye mwe, mwarambwa ngo murankunda, nimwamwaye. Siko twavuga twe, databuja siko avuga. Ngo bana banjye, mwari cyo mufite cyo kurya? None abise bana banjye, ntiyavuze ngo abigishwa banjye, ntiyavuze abakozi banjye, yavuze bana banjye. Icyo nicyo Yesu yaje guhishura, uwo mutima w'Imana. C'est difficile yo kwakira Yesu bene uwo. Hano c'est le Père qui parle, hano ni data uvuga. Hano ni Yesu ari mu mwanya, ari waravuga nka data. Amen. Ici c'est le Père qui parle. Bana banjye, mu bisanzwe bari kubwirwa ni magambo atarayo, kuko bari bamudesevye.
nituva mu mvugo ya kimuntu. Ariko urabona ibyo babwiye ngo bana banjye, enfant, n'avez-vous rien à manger? Aya magambo c'est désarmant. Aya magambo arakora ku mutima. Amen. Ahubwo ngo byakire Imana rurema yaremye amanyenyeri n'ibiki byose ngo ni data, c'est mon père. C'est difficile, mais c'est vrai. Ariko biragoye. C'est tellement simple, tellement beau, que ça devient difficile à avaler. Biroroshye, birasobanutse, c'est limpide, biri clair, ariko kubyakira ni ikibazo. Dutegereze kuri iri jambo Ivona dusomeye Yohana 21 uwo murongo wa 5 wonyine utekerezeho. Hanyuma ufata Imana iyivugwa hano. Iyi niyo Mana yaremye ijuru n'isi. Iyi Mana ya Yohana 21 wa 5 bana banjye. Iyo niyo Mana. Amen. Niriya nyine yahinze umushitsi Sinayi. Niriya Mana yavuze ibintu bigakomera muri Egiputa. Ariko igihe kigeze yaje kutwereka twebwe abo yagize abe, umuryango we, abo mu rugo rwe, yaje kutwiyereka muri ubu buryo comme un père aimant, papa. Amen. Hallelujah. Pas seulement un Dieu d'amour, apa ni Imana gusa rukundo, papa. Un papa aimant qui aime. Imana yavuze ko ikora ibintu bine. Nzabonsa, nzabasimaguza zagira gute? Je vous allaiterai, je vous porterai dans mes bras. Nzabahagatira, nzabakikira. Je vous caresserai sur mes genoux. Je vous consolerai. Abahumuriza. Uwo niwe Mana. Niwe yasanze ba Petero ku nyanja barataye umuhamagaro. Aho kugira ngo abacyahe, arabwira ngo bana banjye, hari icyo kurya mufite? Biragoye ko imitima tu yarapfuye nabi, yarapfutanye kubera background zacu. On n'a pas grandi dans un climat d'amour. Nago twakure muri climat rukundo. Twavukiye mu miryango ira ntibijyo gusa. Wayumvise? Ibi rero byaratwishe. Iyi background niyo tuzana mu gakiza. Dukeneye guérison, dukeneye gukira mitima yacu. Nyuma image y'Imana nkiyo biratugora kuyakira. Biroroshe kwakira Imana rurema, Imana ivuga inkuma zikasana, Imana yego hamwe no kuba Imana ikaze, ariko ni Imana idukunda ikaduha ibyo dushaka bigumaho gusa. Ariko un Dieu papa, un Dieu papa, un Dieu qui veut me caresser. Imana ishaka kubana nanjye nk'iyambyaye mu rukundo, nk'uko umwana ari ku bibero bya se, nk'uko uruhinja ruri mu gituza cya mama ariho ararwonsa, ariho ararukaresa mu mutwe n'iki yose, arwuzuza amabizu n'amabizu. Bene iyo Mana biratugoye kuyakira. C'est le problème. Niuma mu mitima yacu rero ntabwo dushobora kumenya urukundo rw'Imana. Hano relation yacu n'Imana yagaze kuri ibyo. C'est un Dieu pourvoyeur, provider. Gusa Imana rurema iri hariya. Tegereze ku munsi w'imperuka igahana abanyabyaha, ikagorora abagiye bahinda imishitsi imbere yayo. Niyo Mana tuzi. Mwabibonye? Wanyu ko abantu bakonje. Kuko Imana ntabwo bayizereka. Ariko yo ntangira hano ngo Imana yo kuri Sinayi ikavuga ko mwashushe hano. Ko niyo Mana mushaka. Ariko iyo Mana nyine yahindije imishitsi umusozi Sinayi niwe Yesu. Niwe Yesu. Amen. Niwe yavuze ngo bana banjye mufite icyo kurya.
dufate iminota 10. Ni urugendo rwo kumenya Imana nka data. Ukaba muri iyi si uzi ko ibintu byose yabiremye n'Imana yashatse kwimenya nka papa. Kumera nk'Abanyamerika bose bazi Biden nka perezida wabo gusa, ariko abana be gusa nibo bamuzi nka papa. Sibyo? Kubera iki? Parce que Biden ntabwo afite relation n'Abanyamerika bose, ni perezida wabo ego par la constitution, ariko ntabwo abana n'abana be kubera constitution. Ntabwo abana n'abana be kubera constitution, abana n'abana be kuko hariho relation filiale, kuko n'amaraso ye. Amen. Ni fibre ibahuze y'urukundo. Wayibizi? Uzagende uri Umunyamerika ahantu bakoze parti perezida, nyuma ugende ngo ukore ku isahani, FBI izagutera utabona imbere n'inyuma. Ariko umwana we araza agafata akarya, kandi yisega itaseka. Niyo relation rero Imana ishaka ko tubana nayo, relation. Amen. Haleluya. Hapana databuja. Mwabonye Filipo bari baramubwira ngo data, uracyakomeza ngo databuja. Twe turi ba Filipo, tuzimana nka databuja, tuzimana nka rurema, tuzimana ego tugende twihana ibyaha, hanyuma Imana izaturebe neza, izadukore nibyo tuzi. Ariko ntabwo dushobora kwakira revelation ya Yesu twimana ari papa. Amen. Amen. Ese Imana ubuje imbona nkande? Je uyibona nkande, wowe ikubona nkande. Nimba uri mu nzu yayo ikubona nkande? Nk'umugaragu, nk'umukozi, nk'icyaremwe cyayo, nk'uwababariwe gusa, ikubona nkande. Ishaka kubana nawe nkande. Amen. Aho niho byapfiriye bandu yangu. Nyuma mubona abakristo ntacyo barushije abo hanze. Abo hanze ba Kenya menyo bikomeye, n'abakristo ba Kenya. Amen. Nawe iki tuvuka muri condition y'ubupfubyi. N'umwana nyina aramufite hano ariko agacomeka urutoke. Pfubyi. Kuba imfubyi ntabwo kuvuga ngo nukubura ababyeyi. Turabafite bamwe ariko turi imfubyi mu buryo bw'umwuka. Amen. Turaza kubona ufira mesure uko tugera twuriye. Turagera ahantu tubone ingorane dufite izarizo. Amen. Ingorane zikomeye. Turasenga Imana yego, ntabwo ari Imana ituziza, turayisenga. Bamwe dufite n'ishaka ryo kuza mu nzu y'Imana no gukora imirimo myiza, ariko hari ahantu hari ikibazo. Amen. Alléluia. Le ministère tout entier de Christ, umurimo wose wa Yesu yakoze ya myaka 3 n'igice, le ministère tout entier de Christ était une manifestation de la personne du Père. Ngo imirimo Yesu yakoze imyaka 3 n'igice yose yamaze akora imirimo ye, kwari kugaragaza data, kwari kwereka abantu yuko bafite data, bafite Imana nka papa. Ariko abantu byarabagoye, n'ubu kibagora. Kature point ya nyuma dufate minota 4 yo komeza gutekereza kuri urugendo
ega no gusenga Imana ituvure, ivure imitima yacu. Imana iravuga amagambo, je suis votre père jusqu'à la fin de votre vie, même dans la vieillesse. Ngo ndi papa, ndi papa wanyu kugeza igihe muzaba n'abasaza n'abakecuru. Mwabimvise? Yesaya 46:4. Umviriza Imana ibivuga hano. Ni jye waremye, ni jye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amen. Ngo Imana izagira gute? Izaheka. Izaheka. Ngo nubwo mwaba mushaje, ngo kuri jyewe muracyari abana, nzabaheka. Urabona? Ese ibyo bintu urabyakira? Ni wirepresente umubyeyi aheka umwana we, ngo uko niko ngo azaduheka. Ariko abantu ntabwo babyemera. Imana iravuga ngo nzabaheka kugeza aho imvi ziba uruyenzi, nzabaheka. Ariko ni ikibazo gikomeye. Ntabwo dushaka ko Imana iduheka ngo turigenze. Voilà, c'est Dieu qui le dit. Ni Imana ibivuga. Toujours ni relation. Un Dieu relationnel, un Dieu de relation. Imana ya relation. Nzabaheka. Muzarira musaza nkibaheka. Nta na rimwe tuzareka kuba abana. Ntago tuziyaducuka. Imana iravuga ngo muzarira musaza nkibaheka. Nta na rimwe izadushira hasi ngo rero muzi kwigenza. Imana izaduheka. Izaduheka mpaka. Ariko ngo iduheke nuko twinjira muri revelation y'Imana nka papa. Reka mabwire, mukurikira amasengesho yanyu mu matorero yanyu, muzumva benshi wa Mana we. Abatavuze batyo ngo Mana yo mu ijuru, ntimuvase yibera mu ijuru. Ariko Yesu si cyo yaje kuvuga. Yaje kuvuga ngo so Dieu infini, so Dieu grand, iyo Mana ngari, iyo Mana iri infini. Pourtant iyo Mana ishaka kubana nawe nka papa. Amen. Papa. Abba data. Tuza kubona ingaruka yabyo. Tuzarinda dusaza ngo igira gute? Kiduhetse. Wewe waheka udakunda wowe. Impamvu umubyeyi aheka umwana nuko amukunda. Ni umwana we. Imana yaduheka kubera iki? Kubera ko Imana idukonsidera muri Kristo nk'abana bayo. Rero ntago biteye ikibazo kuduheka. Kuduheka ni langage spirituel mabyubise. Kandi Imana yabigaje no mu byaremye. Nago murabona iriya famille y'amashimpanzera ziriya ngagi. Murabona yakana kagiye hari. Murabibonye? Numuntu kuruka kaba karyohewe. Uko niko Imana ishaka gutumera. Nimba udashaka kubirebera mu bana b'abantu, birebere no mu byaremwe. Uzarebe les singes, les chimpanzés, ziriya ngagi byose, urebe ukuntu twana tujya ku mugongo. Ntabwo itwirukana. Kana karanezerwa nayo ikanezerwa. Uko niko Imana ivuga. Nawe twibwe tuba mu gakiza k'imitsireze.
ariya mu byandika nyuma mushireho gutya, agakiza k'imitsi ireze, byandika nyuma ubwire gutya, ni fo. Niyo mpamvu tutatindamo, tuhita tubivamo ejo mu gitondo. Agakiza k'imitsi ireze, ako turakanze uyu munsi mu izina rya Yesu. Byo guhatiriza, byo gushinyiriza, yewe ngo yewe ndabona umwaka urangiye ndimo, ariko sinzi kuyuza nsiga amahoro. Agakiza k'imitsi ireze ntabwo ariko ko na kidini. Wagira ngo twaje mu gakiza ngo twagokeke, urazi mukira mu kugoka, wagira ngo batoye mu gakiza ngo twakubitirwe, twababarizwe, twahekenya amenyo, sibyo? Agakiza k'imitsi ireze ntabwo ariko. None se Yesu yasanze imitsi yacu ireza, nyuma atwongereza ibindi bibazo. Mwumvise ko yavuze ngo bana banjye mufite cyo kurya, kandi ababwira bari bamutaye, uriye ko abarabuwa, uriye ko abacyaha, ariko yaje avuga imvugo yindi. Yavuga ngo bigishwa banjye, ariko yavuze ngo bana banjye mufite icyo kurya. Iyo ni juru rya data rihumuriza, ko yavuze ngo nzabahumuriza. Amen. Imana twatangiye ejo tuvuga duti icyatumye umwana w'Imana yishurwa ko ari ngo atsembe imirimo. Imana ishaka gutsemba ibyaha muri twe, noneho tubane nayo rero nk'abana na papa. Manishimwe nubana n'Imana nka papa, ndahubwira agakiza kawe karafata indi sansi, agakiza kawe karafata ibindi bisobanuro. Ntabwo uzongera kuba mu gakiza k'imitsi ireze. Agakiza ko gushinyiriza, ati yewe maze imyaka 10 mu gakiza, ndabishimira Imana, tari kumuha gutaha uko ibintu bibona, sinzi ko uzansiga amahoro. Agakiza ko gushinyiriza k'imitsi ireze ntako, ndakanze mu izina rya Yesu. Haleluya. Shaka nge mu gakiza ka data. Amen. Shaka kwibera ku bibero by'Imana. Je veux que Dieu me caresse sur ses genoux. Manishimwe. Iyo Mana biragoye ko tuyakira, ariko ari ibintu bine. Je les allaiterai. C'est ce que wifashe mu mutwe, sibyo? Nzabonsa. Je les allaiterai. Je les porterai dans mes bras. Zabahagatira. Je les mettrai sur mes genoux, je les caresserai. Je les caresserai. Ntabwo muzize ukaresa. Zabakuyakuya nzagira gute. Hanyuma iki? Kuko nibiguma gutyo wagira ngo arusha kubirenge kubibero bikagumaho. Je vais vous caresser. Hanyuma je vous consolerai. Voilà, niyo Mana. Agakiza k'imitsi ireze turakanze mu izina rya Yesu. Akona kidini nago dushaka. Satani nakagumane. Amen. Amen. Iyo ufite iyo Mana nk'iyo rero, iyo wicaye wenyine umedita cyangwa ukaryama ukayitekerezaho, urayikunda cyane. Amen. Na Imana yo kuri Sinayi, iyo Mana igwira imishitsi ijoro n'amanywa. Sibyo se? Genda mu madini yazunguruke urebe Imana yabo. Ni Imana imeze gute? Ni imitsi ireze, niyo gushinyiriza.
ugashinga iryinyo ku rindi, sije nzabona nyirokotse. Imana inezeza, Imana idusuka mu rukundo, Imana idukaresa, Imana iduporta, Imana igira gute, Imana idukonsora. Ekada iyo Mana ntabwo bayishaka, bashaka Imana ibahindisha imishitsi. Haleluya. Iyo ni revelation ya Yesu. Nongere mbisubiremo, nta dini na rimwe mu mateka y'abantu mwabivise yigeze igaragaza Imana nka data. Ntibibaho, ni Yesu wenyine. Amen. Yesu wenyine niwe wahishuye Imana nka data. Ayandi madini yose mateka y'abantu, amen, yagaragaje Imana nk'Imana rurema, amen, ifite ibyisaba ibiremwa byayo, ibiyumvira bikagorerwa byiza, ibitayumvira bikagorerwa ibihano. Uko niko Imana amadini yayerekanye mu mateka. Nibyo biga muri anthropologie. Amen. Mwabyumvise? Ariko Yesu wenyine niwe yaje guhishura Imana nka data. Niyo mpamvu mubona amasura arafunze, nta munezero wa Kristo bagira, ntaki, kuko bafite Imana y'idini. Uyu munsi twayibatije Imana y'imitsi ireze. Mubyandike mu bitabo byanyu. Imana y'imitsi ireze. Iyo Mana ntabwo ari yo. Haleluya. Imana yo gushinyiriza. Imana iduhindisha imishitsi ijoro n'amanywa. Ntabwo ari Imana Yesu yahishuye. Amen. Imana yanga ibyaha, ariko Imana yaje kutwereka ko ari data, ko ari papa. Amen. Amen. None se umwana wawe iyo usanze yivuguse mu byondo hanyuma akaza uhita ubiruka? Umukunda iyo yambaye ikabutura nziza? Umukunda asa neza, imyenda yatayanduje, ukomeza kumukunda nubwo wasanga yayanduje? Ntibikubuza kumuterura utita ku ikoti yawe cyangwa ku ijipo yawe y'ubururu. Wabyumvise? Imana ishimwe. Amen. Ariko twebwe Satani ashaka ko tubana n'Imana itwegera gusa iyo twoze badusize, ariko iyo twaguye mu byondo iyo Mana ati gasopo ntunanyegere. Ese Imana yatwegereye twabaye beza? Tukira abanyabyaha, Kristo yaradupfiriye. Umunyabyaha se ameze gute? Ari mu byondo, mu isayo. Amen. Iyo umaze kwinjira muri revelation nk'iyo, bene data, amaherezo utangira kuryoherwa n'agakiza. Amen. Utangira kumva ukunda Imana neza, Imana ikakwinjiramo ikakuzura ukayuzura. Haleluya. Hanyuma mukaba mu muzuzo w'urukundo. Imana ishimwe. Imibanire yanyu nayo ikaba indirimbo y'urukundo idakama. Ukabyuka uyikunda, ukirirwa uyikunda, ukagenda kuryama uyikunda. Ntago unagenda ugashinga igihugu ninda mazi ukwezi ntayihamiriza none ntago uzayikira. Ukagenda uhiga umuntu uri umubwire kugira ngo iyo Mana urebe ukuntu wayikira. Ekada. Ahubwo uva gusa wanezerewe no kwivuga. Kubera iki? Muri mu rukundo. Ni mujye murano ngo ari evangelization mkweze gutaha. None biragarutse. Ntago turayimenya. Reka dufate iminota 10 tutekereze kuri iyo Mana.
Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Imana ishimwe. Hallelujah. Numva nyikunze cyane. Amen. Iyo Mana utekereza ko iri gucunga ku ikorosi ngo usitare gato ikwase, ntabwo ari iyo. Imana nk'iyo nayo dushaka. Imana ngome ntayo dushaka. Imana iducungana natwe gusa ngo dusitare gato itwase. Tumena umutwe, tumena agahanga, tuvune inkokora zose. Yewe ari ibintu babashisha kubabwira. Hanyuma dufata iminota 10. Ari Burundi tugikizwa. Mwe muzajye mushima Imana, twe twakije mu bihe bikomeye. Ntabwo twari dufite amahirwe nkaho mufite yo kubwira abakozi Imana bababwiza ukuri kuko bamenye nabo. Twe twakije mu gihe aho Imana yari izwi icyo gihe mu barokore. Ugasanga umuntu araje aravuga ngo ijuru riraza riramubwira ngo haguruka ujye kubwiriza. Umviriza? Haguruka ujye kubwiriza. Hanyuma ngo mugengizi uyaza ngo amaguru irayafunga. Amaguru irayafunga ngo mara iminsi nabaye ikimuga ngo kugeza aho nayumviye nkayona. Igatwara byemberaga mu gihe cyacu mwaka za 80. Nashaka kubabaza abakristo icyo gihe bakuze mu mwuka bameze bate? Bafite ubwoba, nta gukunda Imana, n'ubwoba gusa. Ibyo nibyo byari bihariye agakiza ko muri les années 80 myaka 80. Ubutumwa turavuga uyu munsi bwa Yesu ntabwo twari tuzi. Wabaga mu bwoba, ukajya ku rusengero mu bwoba, ugasenga Imana utitira, ukajya gutanga icya 10 cy'Imana utabura imbere n'inyuma. Ukayiririmbira uyikura ntikwase, ukayikorera utinya ntikuvuna amaguru. Niko byari bimeze. None kubabaza uyu munsi byararangiye burundu. Bamwe niyo Mana bafite, bene abo muzabarebe ntibakura. Baba niyo bita les chrétiens légalistes, babyita legalisme. N'abantu babana n'Imana ku gitsure. Amen. Ku gitsure. Imana yawe ni Imana y'igitsure. Igitsure. Donc c'est la sévérité. Un regard sévère, foudroyant. Plus que contraignant. Foudroyant. Foudroyant. Tinone karambanye. Birakomeye. Ejo twarakoze cyane ku kazi, nakocaguritse, navunaguritse, ntabwo nayisenze. Ndagowe. Narayita nasenze. Ntabwo mubizi. Niyo Mana abantu bafite. Ukarya mudasenze. Dore mbabwire, hari igihe urwara malaria, hari urwara grippe, hari urwara indwara zikomeye, n'ijwi nirisohoke. Bene abo bafite iyo Mana ndababwira, iyo Mana y'imisi ireze bagira ingorane, kuko arashaka ine asenga nta ijwi risohoka. Ntabwo azi ko Imana wayibise ni Imana papa,
ntabwo ari imana mubana nayo muri za exigence, no. Kandi ibyinshi nakora si uko wayinejeje, ariko nabyo tumenya tubatse kuri merite, meritocracy. Turi muri agakiza ka meritocracy, turi muri regime ya meritocracy. Meritocracy ni merite. Amen, amen. Mpamvu Imana imumugisha arabwiriza cyane, abyuka saa 9 y'ijoro, mugihe abandi bari baragona, we abari warasenga. Niyo mpamvu ubona atera imbere, niyo mpamvu ubona ngo afite imbaraga. Bongo yako ntabwo ari ibyo. Ibyo nibyo wiyubakira. Amen, nibyo wiyubakira. Si Dieu était un Dieu de méritocratie, nimba Imana ari Imana ishingira kuri reward yuko ayinejeje gusa, Yesu ntago yari kugenda ku nyanja ku bantu bamutaye mu bihe bikomeye ngo babwire ngo bana banjye mufite icyo kurya, ahubwo yari kugenda n'igitsure n'inkoni y'icyuma, vuna amaguru. Twariremeye Imana itari yo mu mitwe yacu, niyo tubana nayo, niyo twiriza, niyo dusenga. Wareba ugasanga ari ibintu ntabwo bihinduka, kuko ntabwo ari Imana rurema, ntabwo ari Imana rurema turasenga, kuko Imana rurema ni Imana yahishuwe na Yesu Kristo. And the whole ya Yesu iyo Mana ufite isiyo ni Imana y'ibitekerezo byawe. Wayumvise? Amen. God is good all the time. All the time God is good. Nagarutse kuri papa. Niyo mpamvu iyo connotation nayiretse, kuko sibyo, kuko nababwiye no uriya Yesu ni wa wundi kuri Sinayi. Nta mana ya Sinayi na Yesu. Wayumvise? Ariko igihe kigeze ya mana ya Sinayi yatwiyeretse nka papa. Ariko itabura kuba Imana yera, gatatu, Imana ihana ibyaha. Wabyumvise? Ngo nifata umunyabyaha imwita umukiranutsi. Ibyo ntago bihindura. Ariko mu nzu yayo yatwiyeretse nkande. Bara hanze y'inzu yayo yiyereka nkande, nk'Imana kuri Sinayi. Mu nzu yayo itwiyereka nka papa, hanze y'inzu yayo iracari ya Mana yo kuri Sinayi. Ni Imana y'urubanza, le Dieu de jugement. Ariko nashaka kubaza, wowe uri he? Uri mu nzu yayo cyangwa uri hanze yayo? Je niyo ndababwira mwebwe aho mu nzu yayo, ukuntu mukiye kuyimenya. Ariko hanze y'inzu yayo ni Imana yo kuri Sinayi. Ko bimeze? Mwabyumvise ibyo? Hanze y'inzu y'Imana, Imana ni Imana ya jugement, ni Imana ihana. Ariko hano ndio ndadiringa nawo mu nzu yayo. Serious? Mu bitandukanye turavuga abo mu nzu y'Imana. Imana ishaka ko mubana nayo nka papa, ariko hanze y'inzu yayo iracyari ya Mana ya jugement. Amen. Ya Mana yo mu isano rya kera. Tufate iminota 10. Ese nago wumva cyo ushobora gusengera? Ega freedom ni hiba, umudendezo w'umwana w'Imana ni huba. Hallelujah. Ejo twavuze ngo hari ababa mu nzu y'Imana nk'abagaragu, hari ababa mu nzu y'Imana nk'abana. Turacyakomeza rero muri ya nyigisho rero. Wabyise? Uba mu nzu y'Imana nkandi, nk'umugaragu, nk'umwana. Twafashe Luka 15. Babana babiri, umwana w'ikirara n'umuvandimwe we. Kenshi tukunda kwibanda ku mwana w'ikirara, ariko wawundi ntago tukunda kumuvugaho. Pourtant niwe afite amasomo menshi twakwiga kuri we. Mu rugo rwase hari umunsi mukuru, ariko we ari mu gahinda n'imijinya no gucimanza. Ni mu nzu y'Imana, ari mu nzu nawe.
uriya mubyeyi, uriya mupapa w'urugo ni imaje y'Imana, bariya abana babiri ni twebwe. None ukwiye kumenya urinde muri abo. Kandi kinshaka kubabwira ntababwiye ejo, biragoye cyane uriya mwana atigeze afata umunani we ngo agende awutemagure hariya awufushe ubusa. Biragoye uriya kwihana kurusha wundi yagikora ibyaha ku mugaragaro. Niyo mpamvu abaregaliste mu nzu y'Imana biragoye ko bihana. Mwabyumvise? Babandi bazi ko ari nta makemwa, bazi ko iteko ry'Imana niryo baririho ijoro n'amanywa, biragoye ko bihana. Abo rero ni babandi wa mwana rero ngo jewe ngo imyaka maze ngukorera, arabwira nde papa we, ariko aramubwira nkande nka boss databuja, maze imyaka ngukorera sinigeze ndeka no kumvira iteko ryawe na rimwe, ngo ariko ntago wigeze umara gasekurume ngo nkabage ngasangire n'inshuti zanjye, ngo ari kuriya mwana wawe yagiye yariya gasambanisha ibintu byawe, dore yaraje wamugira umunsi mukuru wamubagiye iby'ibyubise, watuma inshuti n'abavandimwe, dore n'iminsi mikuru wazanye n'amarokestre atabaho, wamwambitse n'impeta. None uri azihana ryari? Azi ko ari mukuri. Niko bimeze rero. C'est dangereux bene data yo kuba legaliste, guhambirwa n'Imana y'amategeko gusa, utazi Imana y'ubuntu, utazi Imana y'urukundo, utazi Imana uko ishaka ko ibana n'abantu bayo mu nzu yayo. Reka turangize kuri ijambo mbere ko dufata iminota 10 mumve ko ni bibiri twita twebwe abo mu nzu yayo. Amen. Erega harabo mu nzu yayo nabo hanze yayo. Abefeso kabiri 19 umva uko bibiri twita. Nuko ntimukire abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Amen. Voilà. Ariko bamwe bitwa ko bari mu nzu y'Imana, ariko n'abashitsi. Ushobora kuba mu nzu y'Imana ufite umwuka w'ubusuhuke n'umushitsi. Mu diferansi hano. Amen. Haleluya. Ngo turabo mu nzu y'Imana. Amen. Concitoyens des saints. Bavuze iki? Ngo ni muri abasuhuke n'abashitsi. Muri iki? Muri ubwoko bumwe n'abera. Muri ubwoko bumwe n'abera. Ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Hano ariho aravuga twebwe abitwa abanyamahanga. Ngo ariko rero hari abandi bitwa abasuhuke n'abashitsi, kandi bari bitwa ko ari mu nzu y'Imana. Ese uwo musuhuke n'uwo mushitsi barajwisa, banezererwa, bafite umudendezo? Kugira ngo mubyumve rero, umviriza, kugira ngo mubyumve, kiretse musubiye muri contexte Paulo ari arakoresha hano, contexte iri hano ni contexte ya citoyenneté dans les cités grecques. Nuvuga ngo mu migi y'Abagiriki habaga, mu batuye mu migi y'Abagiriki za Atene na Yose, habagaho mbere na mbere abasitoyens, les enfants de la cité. Abana bisitoyen bene gihugu. Hanyuma akabaho abasuhuke, n'abantu baje ku mpamvu runaka igihe runaka bazongera bagende. Hakaba n'abandi banyamahanga baratuye, sibyo? Ariko ntabwo ari bene gihugu. Igihe rero bahamagaye iteraniro ry'abene gihugu ngo batore cyangwa bavuge ku bibazo bya site y'igihugu cyabo, bantu babiri ntago bazaga. Umusuhuke ntiyazaga n'umushitsi, kuko ntabwo ari ibyabo. Niho amagambo aturuka. Mwayibizi? None mu nzu y'Imana uri iki wowe? Uri umusuhuke? Uri umushitsi?
batubwiye ngo mu bisanzwe twebwe abakijijwe, amen, ngo turi ubwoko hamwe n'abera kandi turabo mu nzu y'Imana, amen. Eske uri mu nzu y'Imana koko nka citoyen de la maison cyangwa uri umusuhuke n'umushitsi? C'est une question d'état d'esprit. Et twavuze state of mind. Niyo ikwiye kwereka uriwe, amen. Ufite umudendezo gusa ni bariya abana bo mu rugo, amen. Hibaze uriya mwana agiye kuri ibyaha ariwe aranezerwa, bari baramukora umunsi mukuru, sibyo? Avuye mu ngurube yasangiraga nazo, ariko uriya we atigeze ajya mu ngurube, ariko numva ari mu mujinya, nta mahoro afite, nta mudendezo afite, ari mu nzu ya se nk'ingaragu, nk'umugaragu, nk'imbata. Sasa ni wowe ukwiye kumenya rero uri iki mu Imana, sibyo? Uri iki? Uri umushitsi n'umusuhuke? Uri umwana mu rugo? Ni état d'esprit, state of mind, kandi ikaba irimo spirit. Niyo mpamvu uzareba mu matorero menshi abantu benshi kubera kutigishwa n'ibiki byose bazi ko gakiza gusa no kuza gusenga bagataha, c'est tout. Ntibabizi byose nabyo bazi, babizi. Ni idini, yo ni idini. Ntabwo Imana yaduhamagaye idini turaza kubibona. Twavuze religion n'est pas relation. Imana yaduhamagariye relation, yaduhamagariye idini. Babizi. Idini ni ibintu biri aho bikurikizwa, ariko relation ni ikindi, n'ubuzima. 3 minutes 10.